элдик жүрөк менен бийликтегилерге ушинтип кайрылып жатат. Бул өтө тарыхый, улуу нерсе. Энеси 80 жашты таяп калган энеси барып, уулунун ордуна отурам деген бул дүйнөдө, практикада буну электенсе. Ошондуктан, урматтуу туугандар, келиңиздер, баарыңыздарга адилеттүү болууга чакырмакчыбыз. Биздин конституциялык укугубуз боюнча биз өз оюбузду айтууга, тынчтык митингисине катышууга жана Акматбек Келдибековдун укугун коргоого биздин милдетибиз, биздин карзыбыз бар. Өкүнчүсүнөн билишпейм. Ben AK Parti'nin maaşı verir, ben AK Parti'nin falan yok. Yok, AK Parti'nin Niye? Başlatır çayı ya sürekli vermem ben özüm bana para vermeyeyim. Я журналист, ты что? Ты должен знать меня. Жүнді ғой мен операторым. Мен операторым олмай. Пресс олмай мына көрсетіп тұрмай. Олмай? Қой беріп отыр. Қой берген олмай, пресс олмай. Пресс олмай. Пресс олмай, қой берген. Қайсы канал? Хабарлар олмай. Хабарлар олмай. Ya. Oha koy televizyon. Ana ayağım şöyle inler var mı? Bana düşürmeyin. Oy ama ayak düşüp kapat beni. Davliyeler var. Çıkmışlar mı? Çıkmayın. Oturturuz beni. Oturuyorum. Gidin. Oturuyorum. Biz de çıkınlar oturalım. Ana ayak düşüp. Ana olmasın. Evet. Ha orada arada. Yok. İçinde var. Мен қарап тұрасың. Bilmiyor musun? Sosyal.